hadir taniman to nana paman yang ka itu didai siku sabut buka baca Quran nana itu gumpia suka pembaca tanah Quran ini raw tayo sa regional contest kepakai tirong tanong po na international miyakatin sa Egypt, miyakatin sa Saudi. Oh, napalian yun ito po sa puwas nana pakabatian tanong sa Quran namin. Pakabatian tanong sa Quran? Oh, to. Sama luto na ya ko nagyak. Buram ya pagkakuliran. Napi ya paman na may tuna na kabgan na kasiran sa hindi ulan sa iyo kaya kabatiya sa Quran. Na makabatiya kang sa Quran. Tapi ako na ito. Huwag. Iyo kaya pagariami. Huwag. Iyo kaya pagariami na sa kambing na ipon sa Azhar, Egypt. Ini talos yang mararantara. So tiliran na dinutukluk ka na nasa Madoya Matimus. Huwag. Dan data-data kami dun magariari dito sa Egypt na kumatataw gamero. Na kasi panadita nung naging kaya dari binuswara sa pia may tubo na nakabgang kasira nung sa tunay ini na anduman naging kaya kabat dia sa Quran. Bismillahirrahmanirrahim. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا الله لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ربك عطاء حسابا الله رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا الله ذلك اليوم الحق الله فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا الله أنذرناهم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Kantor minat kabar saking gaya guru tanu di manwa Daud alaihissalam yang kotua di kakembetian sa Quran na apya yang kotua raga pekulu na perkatar pantag bisa yang kotua dinyan di kapamamakin ga Quran sabta numambu pikir tanu wallahu ta'ala na wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini nani tunay ni na itiror tano bukat ng tano Rabbul Alamin kailangan na igira kong batiyan sa Quran na makaroon ng tano na nagu itan di mga makinig. Oreno to dan yan tanto pakata sa kakagya di mambuhuan kaya tapasan na paapul nga di nagapan na paapul siya ta nagapan nyakaragirgin mambu ina ko si kami sa Egypt na adlay natin na niya nakuan contest na tigra kano magindinaw ini nga man natigin naging nga na mic na kumbato kuway na sudin so kini puro niya no nami buto so mic kuway okortan na yung mapya dan yan ang kipuro kada kisya bida no may ko amay ko namin beto na ayad na tandingan tano sa mata no sa pamamakinugan nagyang ka iya
laki niyo pagare niyo ya kapasad mamisa Azhar datar kami kia pasadan Kuliatul Syariah wal Kanun Kismus Syariah Islamiyah disaging kana Jamiatul Azhar dasalakaw arumwar ki al-alim Abdul Hakim maka ampau mawalu waliyatafadhal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min azabi jahannam wa asyhadu anna sayyidana wa imamana wa uswatana wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasuluh ballagha risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazibu anha illa halik. Arsalahu Allah lin-nasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi-idnihi wa sirajan munira. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi muhkami tanzili Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ini mga bebayakan mga ariagan mga pagariagan mga mamasaiman to mga derenon yung ay kalilimutin na tiya kadari-dari niya kalilimutan niya kalabisara doon lagi ito nga mga bubara tumuatan so ukura mapia kaya mana niya kaprintan ukman perintah masih Allah lagi diminta terus hadir nabuna untuk makaran dinadine kebetan gini apa pantalan berkatan wa masa gini ya bulan Ramadan na ayat na kadang-kadang si kudi teru kudi na ibang siat na ihira ada tara iya Ramadan na ayat na bundingan din na nagimang bumaya ulan-ulan Ramadan sa mida ini ulan-ulan ayabu amala madakan akab kebendingan na ihira ada tara iya ulan-ulan Ramadan si kumanga pada ulan-ulan mga gawin na budin sagad kudu bukuni sagadi o ay maknanya di mamagusay agyan ga iya pantag sa ulan-ulan Ramadan. Mga warit mo Allah ngina ya ulan-ulan Ramadan na ayad ang mapiyar tanong na iyang butwa kang guna itanurun upama ko pagaibarata sa manusia na ulama ini bidayong turaya niya kalala pemangundung kanunian ulama pemangundung kanunian pemangundung niya kanuso o itu agama niyo na asar kaya mana niya na tumandingan sa pamamakinugan binang pagana dagano si sagiyan nga iya saulan namala ako sa iron pagpuna inibaratan ni ranon nadatar ko na iyo doktor amya kauma ayam ana niya na
Nya kau marakatan kau tumulungan yang so mga sakitan tumulungan niya. Nah saan sa tao adilon makabulong adinya adilon makibulong na marli bakabulungi o mga pagayamanan niya na ulan-ulan. Ulan na ayan na mapipikiran na poseta si ya aya wala na madang na emi katutarusi na da tamak waso maudu untuk na isang taon. Oh, tabab sagi mo to kay to agi mo to oras, kakampat oras. Naya kwan sinatu pa kaya adna mga repito. Adto ta kasi minarang si ko ni po sa Jumat sa nakapagay. Na itubgirar kami sa mga title. Nabit lagi niya sa bututo. Kira man bumigay ka sa maudu, mga takawa. Na sa kay kurason nakatiya sa mga pinakaminos na may katoko na si Otalo gawin iti pinakaminos oh kaya pangilan niya ng mabu prinsirsa niya ng mabu agyan mo tayo man na niya yung bigayron mauto akan na ubo na tao miya kalangan oh miya kalangan yan ayati ko was arab al-fadilatul a'mal as-salihat fi Ramadan yung mo ito apakan lebih doon ay mga galubag makalalabi pumalabag ang tanong sa diyang kay abulan Ramadan. Anto naman ay mga galubag pumalabag ang tanong sa diyang kay abulan Ramadan. Madang na subay ba ka? Adakala ay mga na pumalabag ang tanong siya. Ang mga wala pumawa. Diyang kay abulan Ramadan nakatawan tanong isay ni kuya mananina na mapi ulan-ulan panak panunso amal o manusia so mapulula magkatano siya sunnah na ayama mananina na ayatin doon yan sigo na uba Ramadan na paralo wajib niya ka na ayama mananina ilibugay wala ato na nina ukur o di na pusa Nangakiya kadang-kadang lasunat apa nga lubagan na so kang lubagan tanong na naman kanina ito kuwatan mo balas para do pagano na lubagan ato na nila lubagan tanong lagi na Ramadan na yung mga qiraatul Quran ang berarti si Quran nya pa magusya yung mga yung nandoon niya gusya itong yan lang ya pengadalan tanusnya abad dia sa Quran ibu ang tanong pasti suka Facebook ibu ang tanong agi uditan ibu ang nasamid ang na Facebook uupang ako na emanan na iblis syaitan ngayon taman din sa mapita na di ka din nagkagidang sutur gupul kaya ilaya ikan pagdam sa turun, ikan pagdam sa umusa. Manutan mo na pasi pakai tuon, di saja gaya ulan-ulan Ramadan na ayakuan ayapan betul dengan tanong, ayang galapan tanong, nandiyan mo tahu kami niya tanong si Quran. Satiman abatan amabati si Quran na ayang bela sarkawawa siguro pun tunaw na oras. Di ulan sa Ramadan na ayang maananin na 10 amapia. 10 amapia. Nah, upama kaya kapantang yang amati Allah na bulan Ramadan na ayang belas serkon Allah na yang mana ni na ayang me'aluna 70 amapia udina 75. Ini kalau ayang mana ni na kaya kapakai sendiri. Ugoy na ayang pakai sisi. Belangon amiat dia tiya yang syukur anak langun yang upaya mana ni na berdoa balas lagi mutapiyama dia tiya yan. Na mga babayami, mga pagaryami ayat tu bagi tu menuawan agian betua mia betul kami pronos kasagian betua petang Quran ana oba ayat tu bagi tu mania na mia kapira ka makatama mia kalima mia ka 10 mintama mia kapira na ayat tabi mga 10 na ayat ni man tu kadaklan adi tomat na mia kadang na kapampertian
isi Quran. Na aya kabati isi Quran na bukan kau nagyan buto yang mana na kabnarian. Untuk le kabnarian nagyan buto kan beturun pia-pia. Makharijul huruf. Ayat pia kalau tahu sa ginawa na iman to na ayat na kalilid amas kita. Adi tarawih di sumin sa tarawih na yang imbed sa ayat mana na imamian ang makamumuri sa Quran. Yang imbed. Yang malu Indonesia. Nami kau maagian betul mga bumulay sa Quran. Nami bibitir siya na Abu Sujama. Na bibitir no kira kumasita lina Sulaiman Sujama na tiyan ay mapia imam na makatamat tanong kubalaga. Makatamat tanong kubalaga. Ay pina mapia na uparo na mga dua tanong mata-mata. Na sumambuso imam babantuan. Nanti na ayaw bukit, ayaw bukit pakayanan, pagkakuasan, na yung mga naninabot yan talo sa Quran na magaan. O pelong bertanong na hindi nila pagkuha. O di pagkuha. Namin yung bro ng musuh jaman, tingin na uway, at yan talo sa Quran, isya ka bertanong na magaan. Gini masusulat yan kaya mga masigit tanong yung manto. Agiran na ang mga imam na pala madaayat na kadang sana mga bubulay sa Quran. Bugay dangi na makuha agin po to kaya pangadiin yan asala kayo mana na ini. Kaya kita nun kayo mana na kumasik. Sekarang bububantuan natin sa kanan na atagal ko biyan to ano. Nya tali masali agin nga iya mana na sambo yang tanong. Bakwa bayang milisya na iya kapubuti ako sa Quran sa giyo nga editor diga sumbi buti ako biga sa riya kan sawanay. Haginan, menurut dia tentang Quran, na emang ada lagi betul dia ke emang ada kakisah betul pia-pia, kakisah betul. Amin tidak kandung di mataku. Atau mau nak aja aku mengatamat sa Quran asal sama betul mapamal sa pia-pia. Adi sabab maka pila ko matamat sa Quran adun na niya balisa ini. Ya guys, ada pisumber yang anak masjid tarawih. Tapi dia betul untuk kami wanita tira na Apa ni masuk? Ay presumir na misa. Ay presumir na misa Aisyah. Anaknya apa na dinyan ke pamati ya. Kaya mamumulay siya Quran. Malupan na malumalay ide. Magwani ka bati. Ano ba? Na kay kultur oleh kami tungan ya pakatuluga. Ya aya unda niyo katulugin. Na aya buat kun gano lagi muta ara nasira kabira nasira. Na etna niya tagu sa ginawa ko na tiya na sudiya ka na nakakisabuti sa giya na betul-betul niya abatan amis mo pa man adna kataw ya na niya kay tuito si ubaba kapmutya si Quran na yung pag makasabot sa giya na karili na tao din tiga na sudi suwalay mataw sa giya na kay tuitan di ko tawan mo adna niya unin na niya baluso na pirat niya man abatan sami do giya na Quran na kami bidas ko mga pedali beruang betiyaan Gina, yung mga gumana iba na siya, yung mga mana niya na wan. Makabot niya ang hanap na niya doy. Mbot niya ang Quran, si ito yung mana niya na sambo yung episode ito ka. Na niya yung mga padisi, yung mga mapasirin, ayat ko po ang batas, sa timan, batang amabalik sa piyupia, akapagi kalasan ka, na magato sa mapia. Eh nung hindi ka titigri, hindi ka apa-apa sa mga sumber, kami yung bayaran na 5 minutos na niya pasagi. Katawan niyo ay man pinakakaranitan si Kuwala sa tanong ng mga Kuwala ay pinakakaranitan mas pinakakaranitan si Kuwala amasa hindi mo tama sa tanong ng simbayang na andun niya yung mana niya nakakanda kasi ko sa bayo na ni awat kasi Kuwala nakabayan ka na mawat kasi Kuwala di ka kabaya ay mana niya naman makarani kasih kuapa, makarani kasih kuapa. Itu mana di kategori mana dia nak pakai surat apa kali dua kali. Tuh, ame bukan yang aluta na salah kawa istorya, salah kawa kata. Aduh benar pakai itu oras. Tak ada nggak punya 2 oras, 3 oras. Tapi kayak itu tuh, kayak itu. Yang ayat Quran, nah yang mana dia nak? Ayam ya Allah karena jumlah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Mata anak timbul aslami nah ini turun dari Quran.
Ini turun kami Quran. Lagu mataras kami nasi siap nami. Siap nu Allah sobat turun yang Al-Quran. Nah saat ini saya tahu asumnya apa sih siap nu Allah. Nah kira bisa siap Allah. Nah dia apa ya? Mana ni nak kira kisah siap Allah. Basta aja siap pembawa Allah. Nah duit nama kabina sarkas ulangan itu kabina sa dunia. Kasulaman itu kabina sa lakot terulan kapanan Allah. Antone ka atau kabina sa ni si ko tahu mana na marani si ko Allah, marani si ko Allah. Karena katuruan fadkuruni alqukum washkuruli wala takfuruni. Kata dunia ko niya ti Allah, kata mangkus kanu. Iya kala law tuat kadang si ko Allah agian ko tayo mana na kapbet yang si Quran, kapbet yang si Quran. Jadi apa ya kata tadi bang kau Allah, tunjuan dawan yang ada tu, nak air nama nama kata tadi. Kita harus ni puluh kami ya syaitan lagi yang tak pagalitan no. Kedua apa yang pagalitan lagi yang ketua ini al-iksar minat doa. Yang ketua jika pakan deklas saja mereka yang mana ni jika paman si Allah. Orang saya ibu mengenai tanu si Allah. Lawan tahun lagi pekedusa, dan saya berkata buat di pekedusa. Saya pakai sirun, anak peskap serius tadi. Nama kemana tahun sebenar, mana tahun sebenar si Allah. Digula, udah orang dia astajib lakum. Maqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Terangkat, paman nekan upat nanium, terima anak nanti Allah. Iman tu naura saya apa mengeritahu si Allah. Apa kepastian si Allah. Saya mana ni rida antara nian. Rida ini katamu sudah walau nian dusa tanu. Nama dan apa kali dos di tangan dia sajian kaya mengatiu ke. Api tibaran atiu ke si sajian dunia. Ya mana natano di prasara saya. Anda mana ika kuat tahu sajian kaya mana nian. Nana Bila Allah asita nama kasur disajian ketua manina kasur zanian limuyan di salungan mau. Ditanu siya di pakan dalam sokan dulu. Tu manitanu. Tu manitanu si Allah. Taman sajian ketua manina mga uras datara ni untuk apugi petartano andi dia mana nina apugi petarka ada mga pila minutos 5 minutos di 10 minutos. Napakada kailangan disukan dulu. Adna mana nina ayat dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasukang niru dito kindud na terima anda Allah. Terima Allah. Karena putuman itu musiko. Namun tanong mana nina putuman ini. Oh, na mana putuman itu musiko Allah. Agian mo to kapakalinas tanong sipo yang mana nina mga tuwa ila. Pada benar penelitian tanong di sajian enggak ya bulan Ramadan na al-iksaru minan nawafil. Yang betul akapan dakla saking betul mga sunnah. Tunang kayo tanong sa sunnah. Sunnah. Na ano ni kaya pakasya na makana kung ano yung makana ya kasi mga sajian mana ya dakadin. Siya man tanong yan kaya mga sunnah. Yan kaya wala mga nasuro na ibadah ini wala na ya kasimba. Pengadaan itu simba. Siapa tanu yang mga sunnah. Datang yung mutayaman nina sunnatul rawatib, sunnatul rawatib, dina sunnatul rawatib. Importante yan ang siap tanuanan. Jadi sajian enggak apa ya sibuk sajian kaya yang makanya na bulan Ramadan. Yung Ramadan. Pero yung mga tahajud siapa tanu. Mga sahabu nakasunat na eko po ang abalas na tarim anuwala na yung mana nina timbang aparado. Timbang aparado. Padahal setelah siya mga sunat. Oh, mana nina ito na pengirpan. Pada pengirpan tanong. Yung matua al-judi wal karim. Yung matua mana nina kapangaling jugaw. Yung matua kapangaling. Pengapaditan no. Pengalimutan no. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nas isa sekali yang mana na biyak kana dugo biyak kana kapdi na ayam ya alwin na subro ni ira ayam mana na bulan Ramadan
katnya kalan agyen goto kiputong apa di inian kiputong alimo niyan sa agyen goto mga tao ira bulan Ramadan agis kanya nakataon niyan balas agyen goto mga ni nakapangalimo nakapangapadi agyen naman sa iman to namanda ka lang mga tao kituong tanong ayaw mga namin na sobra-sobra sa tangan ng kanayan dambaan daman sa pupangado ako pa ako sa hindi magkamapang ang kanila pinupad yun na doon yun na rin ibugay si Sarjang Goto ayaw man na sira nga niyan uli na ginawa niyan ayaw man na karunungan ano yan tutukod niya kalala ibadasa aging Goto ayaw man na kasih kita di nakapangalimo si Sarjang nga abulan Ramadan ajwabun nas di syahri Ramadan cuma Rasulullah askanian niyak kalan ay kapdi niyak kalan ay gugaw si kung mga tao na sobra-sobra ihira negara bulan Ramadan padapan apong galibakan tanong naging mutuwa itqanul amala pagipidang tanong naging mutuwa simba apong galibakan tanong kenapa tanong pumalte ka na perlu disalino na padapan apong galibakan tanong naging mutuwa itqanul amala pagipidang tanong naging mutuwa simba apong galibakan tanong kenapa tanong pumalte ka na perlu disalino na kapakahimpidi kapagpiya-piya naging mutuwa di ngadikan tujuan sobra ka sa salubaan na belum betra kami kapi agim mutuwa galubag ka kaya piya-piyan ka buka din miyak ang galubag sa miyak kalalaga na ba miyak kadak-kadak na pag ida nga piya-piya kapapalatikin ka nasuwala ka din yan po ni mga supalte at iwan dito terima mga manusia mga oripno Allah ila manigira na piyanti itaw po dito ka iya kalala ararang ito taon na ayang ap na yaman na nila ayang pasuwag ka na ayang bantu marima terus sa kasaitan usagyan kay Ramadan na yaman na nila na yung mutuwa piyan tanong so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yamelunya na inna Allah yuhibbu ahadukum idza amila amalan an yutqinahu hadis na Rasulullah mataangon na Rasulullah na kububayaan niya sa isa na kano padara kano ilamin galubag sa kano baka asipasip ko Allah yung mana na pipipian niya pipipian niya na isa din na dito ano kabupipi si ko mga galubag tano mga simba tano si ko Allah nagyan gai akapagtagur ka tano nagyan gai miya kalala abu kada miya kalala aturo ko gina ya Ramadan na kano ba ni kapakaturo ko na baka paturong apalabatan si sururog sibar ka saya mana na saging saudan kang ano ka makuha gud at niya kana la abadas o Allah nabatan turong apuga man tanong ame ko na bud na sa miyon sa Lailatul Qadr na miyo man natuturog ka anak niya ka mana ami ako nga abadas sa katurog pipian tanu suamana na amal tanu simba tanu si ku Allah ditanu pumalte ka ayo tu ya kapu kita kapu pipian nagyan betraya mana ni na ditanu pengguguan kenapa nu tanu pengguguan nasi tanu ko madi sagian mutya mana ni na lumba oh tanu importante namia pamalas kau nu pipian supaya matian Ulangan umbati anun na pala yang kami abatia pia pala yang kami abadasa. Apa melupakan tanong sa Ramadan yung mutuwa salamatus sadar yung mutuwa kapag tinanin nakapaliwan lagi tanong siya yung iya mga puso tanong amadang lang mga tawa yung mga nangyano na Rami gitu na miya po sa Ramadan sumir di Ramadan na miya po sa kuman kasuwa mana nila puso ila na doon wala di siwa mana nila mga pagarinyan mata tagulo na biya mo to ay mana nararangit di din na kaya mana nila na marila di po kanila
Tidak ada manusia yang mana ni na mga tao. Dito rin siya mana ni na miya kasilap ka antawa ka dan ka makasilap ke langitan ka. Tidak na kau nuto. Tidak na kau nuto. Ay mana na anmada agyeng ko tayo mana ni na ribuyo na guyeng ko ta sama kaya di ka rin makapatuna ka di ka rin makaputunong kagir pantag mo siya guyeng ko tayo mana ni na dan yung pakasinabuta. Di ba naging gasto ka rin magkapuso kasi kung mga pagaring ka mana ni na mga tao aginan mana ni na amin tali mo mga katabagyan ka iya Ramadan ika pedun agian kaya pira na itaamot ta'am na makapisigin din sila na agian kaya as-sadaqah yung ito kapamagana ay magpigil sila yung ito ay mana ni na diga pagi petara sigo pendegar ayam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asal sa tawa paka bukaan yan siya mana niya na dipu sa saging uta o makang buka na subalas agyan ko ta piyara pagi petarian balas upuasan yan na timbang na Allah na mana niya na enyer kay bugay pumagana pamana mapasang ka pumugay sa mga pangananggan Waya miya pangapagi-patar ka na dua ka tao, miya telusur ka ka. No, pamakulima ka tao, tama sa kadang na puma na kaduto ko yung mga na ka. Nagyan mo to balas. Nagyan mo to balas, nagyan mo to yung mga ya pangapagi-patar ka na sa balas yung puwasan na. Kanda ba kami ako Berbeda sa kanya, sana ni dua kanya. Di kaya mana nuna, pihak kedua wong lagi mutabala so kanya, susah begini di begini ka. Asa ay mana nina niya pagi petarun. Bunga ya ka kali kita, na mana nina na gunakan tanwa ka marata ini mana nina na tunay ini panangay. Gingayam kali kita. Al-baqilu ba'idu minallah ba'idu minan nas wa qaribun minan nar. Ibu nama ta baqila amana nama libu ta mawatan si ku Allah mawatan si waya mana ni na mga tao na si mara ni si waya mana ni na kanarakaan. Sipatan na adi mapiagyo na mana ni nama kali kita. إطعام الطعام ويشربون التين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وأسيرا kububaya nila nagyang butema na nakapumaganenan sa pangalangan sa bubaya ilang si isagyang buto ng amiskin nabububaya ilang isagyang butema na ng mga tao kami ang abipinigil din nami ang adidakap siya ito po mga padaoras lagi ima to nagyang iya Ramadan na Sata ni na sumanga papasang kapamagan na kapamagay sa tanganan na ukuri na na yamapiag na pursa ini pursa gabiya ukur amia kapia-pia bulawan apa sa emana ni na mala abalas ako kukuiran ya betul penagi ngatiran as-sadaqah as-sadaqah wahia babun azimun min abwabil khair. Gimana nga sadaqah? Bapian to na ikhlasin mapanganengkeun nangatanguna anaguna niyan. Pira na mga pagigimu kan siyan. Nauna ka mapian. Ay manina manutan kon sidakaan sa mga putuno. Mga mga Arab na hirap mo sila sa zakata na nayaman na ayat tubuh nila na Ramadan ay lang tubuh na gina ay lalo na Ramadan sa katawilan sa kan abala sa kapuelan agi mo tapetak pagi mo tayaman na yung mo badas ugal bekiran namada ibadah wallah ayam ya tabu na giyang mo Ramadan sedekatan ko mga tamang tanong soalnya natigina alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbu al-muhsinin. Gimana kita mengatakan di silan di industri di silan di sedekah
Gusto saya mananan si mga tamukiran si sagyang mo to masa akalan ng bukiran pamana malubud gyang mo to kawiyagan. Malubud sa kawiyagan. Nagudi sila man gusto sagyang mo to masa ay mananan kasisipita sila no pamana kanuban silang kawiyagan. Agyang ya kasi daga na kana uban limitado da limitado niya siyo kay tuyan. Da limitado niya siyo kalayan. Sa din siya manana kugugam. Kaya kadang-kadang natin kita itu kalau nakapisido kayo da property ako sa kanila kapisido ka luto emang kenapa mo pag kapisido ka kana tiga kapisido nga tugugan tiga mangutang ako kaya kapisido ka kana kumawa sa balas kenapa gitu kaya malina nagdiyan ka tugugan ka di ka makapisido kami yang ada talagang mo na biro nakasido ka ayaw malanga natutulog na kasindidan ginanong ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hesyan wa pipabaratya. Dini batalan dini binasaan kaya manana na mga sadaka niyo. Agi mo tatira na nina di nga di panununggaan sa tawa, di nga di pa nakita na ginawa niya na. Upuna na niya pero yun at tigina sumasayan din. O dia kena pergi dia sokarasiran dia bila sa sobatar dia batal lagi mo tak balas ini kuan ka ya nak kita kajian betul ginawa niyan kaya pernah mapia sajian kanan asin ka ay ina imbugoy ka dan na matawon itu tira na emana na imbugoy yung kawanan na dikatawa to diwag na mustahil ito busuk puno mo yung kawanan na dikatawa no diwag uwed na mapipigan lo ay hikmar lagi mo ka dan na po na matawat tao apa ka sabi matawro Nau baka itu ngari maka ada lagi lah wana isu itu itu ngari din si pemadak lah mana kim beginian unas isajian buta madak lah mengatau ini begini lagi muta sadaka sagi muta isa dua telo saya buta mapipigilan ano may lagi yung muta kadakalan ama pasalasan niya kasi dito na madakala ama patutan ro madakala na ay buti ni ikaw nagi muta isa dua telo na madakala ama patutan makay inamon madakala siya pupuli yun ay sunna agalabat lagi di siya pero na kelas ya sunnah saan mo yung antawa ka tamok ayag na mapiyasan lagi yung utak ipupupok nun eman ang inabi pagmaan kanaw ba na tayo para mo aso para mo na eman ang inabi misi mo yung asya para mo na lewo dano di siya mo yan para ang katama paliw di pusa taro na yaman na lewo taro di pusa kapaliw ka kapusa nau ba sudah taro kapusa sunat pusa ka sa sunat na yaman na pagmangka yaman na nila atala mapupusok man nagyan ka iya Ramadan amadak la pusa sikosita min sawal na sunna to sunna dahil lang kapiro nagyan ko to kapag nangaw kapag nasanon ano ba ang kami kapusa ka Nabi ya mana nila miya sunga umadak la taw na tiga di mangisang-isang at tiga miya eno karyanan ya basta gawin na ako struktura ka kami buta ko kami pusa ko sa sunat na puno bar kaya mana na ipigisiin bagaimana to bagaimana kalbatan agen ko to badasian agito na kuna sunna to amalo ta pagbumbang kunin na pagbumbang na amana itu kan agian eman tahu lima tahu nagian kayak taubatun nasuha eman tu napumang ni tanu salila tubuat tanu siku Allah amelu tanu kagia namun tabu kebusa namun tabu kebusa napumang ni tanu salila murokan tanu siku Allah sagian ka eman tanu na coba sagad na tanu Ramadan adit tanu dekat tawan ukira tanu siku isya Ramadan dan na daw mga tao na ulita na mga sigo sa Ramadan na paniatan tanwa kini kapusan na aya mga na Ramadan tanwa agi aya kapusan Ramadan tanwa na mga na aya ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na innamal a'malu bi khawatimiha maka angon ayam balasan ayat kerimaan agama baka ayat pangilay si mga galibak tanwa nagyan to mga simbatan si ko pa nagimot tagurian Kuri si kuya man na mga umor tanwa
Memenang nyuri untuknya gelo bakatan wa murid-murid ajari matan Allah. Maka untuk segala beka antawa kamar ini baca. Gitu pagi ni nalo. Madakala mga tao at kaitan tanwa amiyak na ng para tiyaya. Gimagawa siya mga masjid lawan at piglas siya na ibadat labiya din gano'n. Ugoy na yak siya o tanong kasi kumanata. Si kumata. Anong manap ka ilay tanong kasi matanong. Amiyak daru daw ka manusia. Langon mampu piglas siya akalan man na diniyan din lupakan. Ugoy na siya pupus. Anon siya pa yaman na nakaputay niyan na ayak siya o riyan naman niya. Niya kapinidasiran. Dia pikan wallah dan yang datang pikir dia butuh amanan yang atau amanai para tesiku Allah. Dia nak tubat nama daklah ayat tesiku Quran. Ya ayuhan ladina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Teruskan lagi para tia amanan yang pernah ni kalau syariat siku pasal apa nama syariat bela. Pura kapalo ni syariat maaf siku na kapalte ka. Na ayat ka lang kada masa kula ni mga syariat siku na palte. Nenong surta Diyos kaniro na mga gato mga mama. Na hindi nagtarain na iya kada atau sama sita. Na andud ni ka pa kabuka taw naman na niya daw kumuto kada lataw. Niya kada lataw. Benda-benda sa mga tao na ayaw kataunan, na ayaw mo katurma sila nuwata, ayaw mo kapatumak ka na malakunat, na hindi ka maganda. Suwaki sumalakol mo, na andun ni kau maajong kutuayam anan yan, na ibig ka, ibigwir ka, Allah ayaw manin na umar, ayaw manin na kumakan yan din. Na mau makan yan, kudaya kasadi na mana nila ka itiklian kadu, akapakan belag uniawang ka musukudan ka. Antunay niya suwa, amay ko mana nila na maada ka sa ayan ka, ay nawat pasok ka sa kakapalasingan ka. Isad atau sajung ketratau at anitumat na tiyan mawang ato at nagatangan niya sa kasikral nagwan ito adinya kapang bubalingani si sajang kutuamat na gilbikian amarata. Dini yang berkesuai serumat. Ikabun emanan yang ipisundian lagi yang bakal yang berbekan amarah mata. Ipisundian udah ini yang teman-teman beli bakal. Lagi na eman tak na tahu lagi na yang nama pasukan. Madala turunol. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Gagawin niyo. Mama patiniya yung mutabila o Allah. Bila apu si upan na niyo. Naugin ko na kasorgan wala agin ko na kasorgan naya ko na kablang yan ano palupad lang baka lagi na kablang ano pa ugin ko lang ito ipitin na mananasin ng mga tao mga mutakin mga tao mga sasanggila kasi eman na nila masanggila sa dosa sanggila sa dosa naman ito akulutan ng mutakin agin ka na Ramadan ba ay isa na pakasuljir plano na andi manayay ang bulutan ng mga tawa malay kalagsip mo nga ipagkalagyan mo niya naman na namibugang supalirwan mo ng Allah ipagkalagyan mo niya naman sa ilisa para ng Allah di mo to eta na Allah kung tatakon na dito na Allah kung tatakon gina Ramadan naman na pag nisa yasin ito ng katawan inwagin mo ito manusia nilekan wa tao di pusa asawa akadi di pusa dabon matao sekarang yang beri matao sa ginawa nyo yun yung pendipaktikan paktika suwallah kapag turun tanong amanin dulu na agyan mo ito para tesik wallah ano nakaturo ako yung taga wasabi ko ino sana ko kagina sana ko na iman to na wasabi ko ila magpiratin min rabbikum wajannatin arduha ka'ardi samawati wal ardh. Itu nang guguan kano, pamakot kano, lagi na pagdudugad kano, sasakuya kano, antay mo na. Gino takap mo sa bata na rokin mo. Kakumpisan siya.
kuti sini bukan tak yang mau nak sajian buta mana nana rela upadungan niyo rela apa ugian buta kasurgan wapa iman kana oras sa ayam mana nana itu gamal kanu sama sajian ayam mana nana Ramadan guna ini mga ayat siya niya katakdahan na nagpapit itanudang mo ng mga usay tunay niya na nakapundot na talaga siya maana na pinakapit na naging alawina yunfikun amwanahum bidlayli wat lahab sirra wa alaniya falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun sadaqallahu alazim sila nito adilan yung gusto sa mga tamukiran si gusto na kagagawi kemudian investor sila kada dondo sa sirran wa alaniya masulun na agung mapayag agung masulun na bugyo nila mong subalas si kukat na nilan naguda ay man nila napangan bumiran guda kalagayan sa salungan amori wala mong gazanun naguda sila mga pumbugo sa salungan amori yan na iyatamok na miya karala sumariyasi miya karala sumariyaw mga repro itu surat yang ada di bagian muka as-sadaqah kemudian ini nama dah kena di surat masih nama dua ikhwan punya kata saji yang uras kanu habis dikadun siapa pun ini tampang sajinya yang uras madu ini madu na uras gumidom tadi saya mana ni mana keadaan kasa kapasan tidak keadaan kasa ini mana kuan malu mau turun karena so pengadaan mesin na anak pula sila ba'du salaf lima syari'a asyan menisa pun kusabagi kubang salaf inu wa isuhun agina ya kapulisa anto na hikmaw sabi yung mga salaf salih na minisa kila na iyo na yakatulong natin ikaw atin ay salaf na kila na liyazu kalagani ta'ama alju pala yung sa alja'i ino ko na isugun anak video nakataami di mo tayo ka hukuk lagi mo takataama al-kataami o ayang maana nila na kawasa al-kataami o kawasa sa magugudad o pagkaura so pagkaura na magugudad niya na kamagugudad nga pagkaura no namun tanong po pagkagudad nila may orkan ay malay na so magugudad mo ito rin na ang magugudad makan mamamata na nakasagod yung man na nakawasa na ang may ukasagod niya naging ka karag naging ka ulos di ka pakatan di ka pakauto di ka pakainom na uban niya pangalim mo naging ka na pobre uban niya may pangalim mo yan na yan man niya na pobre ay man ito na man niya na uras siya akit pun nalimutan mo siya mga pobre mo palayan sa aljud kaani na kidindi ko lipati agin mo ta mga tawa ito nga keuran eman ang agin mo ta mga pobre at tanto lumargan ito agin mo ta eman na kawigiran ayo hirap pilay kayo nito na eman na si wala pakadugan tayo pila nga eman na sa mga kawasan na pinag kalin sa agin mo ta eman na bertaniran upang ako pagkita na eman nila din kita katawan untuk musa musubi ini mungkin lebih pengalaman aku peraya ini dah di lalu dia nak katawan aku lagi kayak kapuasa ayo kena wajib tujuan subuh para puasa ini penuh saja mutua kubusan dan Allah ayat hanya sebagian dari diterima wa tilawatul Quran wal isyar minan nawafil bagian itu aka sisiran matang kemudian sisiran magisi sagian butuh tadum si ku Allah tentu na ya kita tadum si ku Allah harun tanurun bisi sama orang sanu yang mutakabatia si ku Quran yang mutua dikatakan berkelas ibu mga sunnah tentunya kelas ini as-sunnah mga ibadat nah faqad kana salafat iwasane jalasu fil masajid sabda na ayat tadi mga salaf salih na yirami puasa siran nasisiran nagiging bersama sa mga masjid
Terus sila nagagana pa. Na niya kapi-api ang mabuto. Nang Bukan lekas dia masih tenaman yang makapag-abras, di ka tudang sa abras. Di ka di man na makapanambang sa sunat, di ka di makapamati sa Quran. Langon na naman na zikra napikusar karo. Awakalo. Ini saja mga pagit. Pero ini balas dunia ng pasuwa sa nalipalistan mo ng mga masjid. Natira naman na nahfalu sawmana wala nagtabu ahadan. Siap namin at tingin sa puwasa mo. Agyan na yung puwasa namin ang karugurugin. Kaya karugurugin na yun. Bibibigay ni siya mga mga amana. Agyan na ina. Kaya kalau nagkakapunan, kaya kalau nagkakaminom, ipon siya kinindawataan mo ka na pagkuna na tigilin mo ka. Abarkad na ipiya ka. Kaya hindi kasi kung mabudas sa anuan, ayaw ko kapagkuna ka na siya kumigawin. Siapa namanya tujuan? Supuasa ni nawala nagtabuah ada nagudia ni makna ni ana mi di mapapawin ana mi di mapasien sa suisa asaw. Ay di naman musika sama sita baka makapuro sa marata. Antay meron niya hindi mo kasama sita dunia di pamagan ta aso pudian dia na bisa parata. Da namanya daw ito. Ando di kadaw na gyud tamanan nga aturo sa mga wata. Natawag ko pud niya kaya man na niya tarima Allah yung puasa na. Natarima Allah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Ay kata Rasulullah asal sa tao adunyan ibugag sa katpuro amarata. Inyan ibugag sa kanang hilay sa katpuro amarata nagusakan balabag sa amarata. Nabir na kinanglan wala. Hindi na kinanglan wala. Agyo mo tama na yan na. Kinibugag niya. Kaya ginagkiyan ako man. Agyo mo to. Kaya ginagkiyan minum. Ay mana ni. Hindi na sa nuwaw. Agyo mo to. Puasa niyan. Hindi no. Nagigumin na ako man. Nagigumin na ka. Kung na minum siya. Basag na tayo. Ay mana niyan na. Ay dinyaninggo. Ay puro na diba yan. Agyo mo to. Aturo amarata. Ay di gulo pa ng mga anggota yan nagyan pa tayo mana nila mga rarata gulo pa ka. Yatamos ko po Abu Hurairah at yun as-sa'im fi ibadatin ma la yanfa'u musliman aw yu'dihi. So kung sumara puasa, yung kababalo niyan asimba. Kapuasa kababalo niyan asimba. Ayun po sa say kung nadiro nito pa kayo mga di pamaganta sa kasagad ng muslim. Uri na banaw pagkasakiti mga priwasat. Muna lang sa katuro. Ang tawag bulan sa galit na bangaw naman na nila maring sa supagaran ng muslim. So anas may melo niya na masama ni man wala yaqulu lahman nas. Mansama man zalla yakulu lu'uma an-nas. Bago napuasa ang tao. Ayat naman ang dinyaninggo lupakan. Nagyong mo ito kapukunan yan. Sigo sa po mga tao. Kuna mga tao. Sa po mga tao. Nahira di ayos sa Quran. Nahira di pamagata. Nagyong mo ito ang mga manusia. Na yung mga nila. Ayat ito ka nagyong mo ito sa po yan. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqullah. Diba banyo tinguro Allah kubai kanan yung sagiyan ko pa sa pangariniwan niya tayo pagmudiyo na gitu sa pamaganda. Pamagantaan na so pagdagan na gitu kakamera ko sa yan marataanan bapia benar ang yang dilabakian. Tapi benar di mapil gaya mana niya di pamagataan. Aman isa na adna paawing yan. Langon tanong na paawing yan aman isa na itatapon niya paawing yan. Iskan na 5 taon. O iskan na 5 taon. Amay buhay mana na so paawing mo pedegang ay nga buhay mana niya na niya gedam na surong kana danga magedam na mga Panginoon po tayo. Sa pagsiyan ano niya katas Gimota pengen na oras na malo pinili lepas at pumanin tanong si Allah. Pumanin tanong si Allah. Agyan ka iya mana niya na apakah na salit ng tanong o Ramadan na parimaan niya so ang mapulima ka tanong siya. May kamalaaman na parimaan wa Allah. Na ibigay niya tanong so balas yan sa agyan ka iya dunia na kaya mala na siya alungan amori. Ay mala na ridaan tanong punuwaga.
Iri yang pertama sulang wan yang ganda pakatanu adi mapia tarimaan yang semua puasa kanu mga simba tanu siya kami pumana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.